Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uçundayan bir Salaba degen sahaba olgan. Bu Salabani sol uçuzdagi sahabalar Peygamberimiz meçitin kögüçkeni deydi. Meçitin kögüçkeni. Kim anan ilgari namazga kebeydi dedi. Kaçan kim keze namazga al kişi meçitte bolat dedi. Namazı kütüp turgan bolat dedi. Kadan azın ayttılar, kadan tabir bolat, namaz okuyayım degen kütken bolat dedi. Şunçalık cemaatga ete kelip söyledi. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salam berişligi menen cemaattan turup ketedi dedi. Bir malda qarasam yok görmeye kalat dedi. Kança uçurlar öttü. Bir uçurda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жаңы Salabadan "Ey Salaba, men sana düşünbey kaldım" dedi. Namazga erti keresin. Birok namazga dua kılууga kütpöstөн эле salam bергенден кийин үйүңө шашыласың. Men sende oğru barбы? Kандай? Bu neme sırrı dedi. Salaba, ya Allah'ın elçisi, endi surap kaldınız, aytpaytirin. Endi surap kaldınız, aytayın bu sırrı. Ayalim menen öközün ortağızda bir kiyim var dedi. Bir kiyim. Men namazga erте kelem, al däl bolat. Men namazı okup бүтүп жетип барып туруp, men oyup koygan çukur var, oşoga kiremde üstüme pakaldı jabam, saat avratını jabayın dep. Al menin kiyim çeçip berem, ol kiyim kirip namaz okuyt dedi. Şol ayalimnin namazı kaza bolsun dep, ya Rasulullah men şaşkınım şoga baram dedi. Öközün ortada bir le köynök var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Bu uyuna bardı dağı ayaline ayttı. Oy baybeçe bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni şuntip ayttı. Sen nege şaşılıp keresin, çıkarsın namazdan degenini. Bar sırrımdı aytpay dedim, sırrımdı ayttım dedi. Oşonçoluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin sıragandan keyin Peygamberden bir alakan jayı bata berçi. Ya Rasulullah bizem erge okşoş bir kiyimge, malga eye olalım demedin mi dedi de. Yok aytmadım dedi. Yok azı bar ayt dedi. Bar dedi. Salaba radıyallahu anh gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ha ne geldin dedi de. Şunday oldu. Ey Allah'ın elçisi, siz bir alakan jayı bana da bir bata berseniz, bildi elge okşop kine mal mülktü bolsak, kine kiyim keçeri bolsak, şunday jaşoo kıynadı dedi. Ey Salaba, senin usuku jaşoon en jokoruda jaşoo dedi. Bu jaşoo menen eger ömür ötközsün, ahiretте sen en jokoru darajага bolosуң dedi. Kayra ketdi. Barsa ayarı kayra jönöttü. Ertesi kayra jönöttü. Ahırı 3 kayta jönöttü de. Üçüncüde Peygamber sallam Baytul Mal'dan bir koyga layık bir tenge aldı dağı pazardan bir soluk urgaçı koyal berdi. Dağı bata berdi mana malda köbeyt dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in batasını algan koy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bergen Baytul Mal'dan bergen malдын berekesi şunçalık boldu. Jalаңы эле 3 tuvat. Onun balası hem 3 tuvat. 6 ayda 3 tuvat. Ahırda bir kança yıldan keyin malı bul aylığa batmay ayıldan çıkıp gitti. Malı köygen sayın bir vaqt namazga жетпей kaldı. Ahırında mal köyüp talağa çıkandan keyin 5 vaqt namazga жетпей kaldı cemaatga. Okuyup talada. Yıllar ötüp ayet namazga kelip kaldı. 2 yılda 2 ayet namazga keldi. Anan da köp mal koyup talağa bir jolu talağa Salabanın malı basıp ketkenden keyin ayet namazga da keleli baykaldı. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimizge Cebrail arkılы vahiy keltirdi. Salaba zeketini bersin dep. 2 sahbаны jönöttü. Bir riwayatda Hazreti
Абу Бакр менен дагы бир сахаба дейт. Булар барып туруп салабага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шинтип айтты, малдын зекетин берет экенсиң дегенде, чын эле пайгамбар айтыбы? Пайгамбар айтты. Сага ушундай Алладан буйрук келди десе, жок, мен өзүм угайынчы пайгамбардан деди. Мен өзүм угайын кулагым анан берейин деди. Сахабалар кетти. Ал эртең барайын, сурайын, эртең барайын, сурайын. Көп убакыт өттү. Шайтан жүрөккө дүйнөнүн мухаббатын берип койду. Бергиси келбеди. Калды зекети. Канча убакыт өткөндөн кийин кайра дагы вахий келди. Салабанын зекети кабыл кылынбайт. Кийин уккандан кийин канча малын ээрчип келип айдап келип, мына зекетим деди де, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, жок, энди кабыл болбой зекетиң деди. Алла буйрук кылган убактында сен ишенбей бербедиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кетти. Онун кийин канча Hazreti Abu Bakr болду, халифа, Умар болду, Hazreti Usman радиаллаху болду. Алып келди зекетини. Пайгамбардан буйрук болгон салабанын зекети алынбайт деп албадылар. Ушу менен дүйнөдөн зекет бере өтүп кетти. Ойлойт да адам, бу малды өзүм таптым. Талалап, кыштап, жаздап, талада жүрсөм, өзүм кайтарсам, мен кандай эле зекет беремин? Акчаны мен кентке отуруп туруп, контейнерде отурсам, акча тапсам, же баландай иш кылсам, балан жерге барсам, кыйын кылсам, бул акчаны кандай мен зекет берем? Деген шайтан көңгө сала берет да. Ошо сага берген мүмкүнчүлүктү senin şol malыңды кардын тойгозон ыссы берген ким? Sen ошо барып жумуш кылганда сага берген күч кубат ден соолукту ким берди? Алла бердиби? Албетте, senin минетиң болгон менен Алланын өкүмү закетти бериш керек. Аз убактагы береке кеткен учурда зекет жок. Эгинден чыккан, жерден чыккан, таладан чыккан эгинге ушур жок. Ушур да фарз. Анан зекет бербей, ушул бербей, береке жок, болбой калды, киреше болбой калды, солдан болбой калды, паландай болду. Анан биринчи күнү көз ачыкка барат, башчылап ош базар жүрөт. Ол ош базардын башчыларынын колунан келбеген, анан ким кирет мешиттин молдекеге. Молдеке ушундай бир дем салып койбосоң, ушундай эле солдан болбой атат. Ой, сен биринчи Алланын буйругун аткар, садакаңды бер. Ата-энең барбы, туугандыгың барбы, тапкан малыңды биринчи өзүңдүн туугандарыңа бер, зекеттен куткар, анан береке бербесе айт.